Kaseng Meghalaya People Social Organization Ribhoi Union Henen kasngi ka khanyo tarik ukala lungkot kelahir sigi benta khaput hakasnong bara pathar kabala pelong ye kaseng banle sakate kasnong kade hadin bakila yo jingtim bakala don ka jingsha wan thambor hakikat tu katni kibriu kibana Assam kibalawan penpra yu mau nongrim jong ka skim MGNREGA kabala pentre da ka umling CNRT blog Kumban syukro nakaliang kasnong kilada ban ai da ka ejahar hapilang kata police outpost persya ikibri kibalawan ban penpra yute mau nongrim hakaba nakaliang umajestor badai pe ikibenta khaput baru video ka umling CNRT blog kilada banwan jurib hi dalade ya kate ka jingja bad kila shimkhia halor ka ka penta Nakaliang kaseng MPSO lengba working president uba Permiki Sungo ulakan tujuh iki bor district bat kumju iki bor pulit bakin shimkhia banle AA mardor iki te kibri ki balawan penjat penpra yaute umau nongrim bat ban pengat yeki haki kendon ain kat kum bakadei ban long bat ulo ongru ban nakaliang kaseng kanyai budin halor kan ka benta tengi nakaliang ke MPSO hakani ke janmit ke bamenta ipo hakani ke sinong boro pathar kabangila ilang ba ka social media kabang yo ya kajing tip bat ngisakhi nalagi jong ki khmat ong layo i ba ka signboard kabakila isna nakaliang ka state government jing jong ka Meghalaya jong ka MGNREGA kaban nakaliang jong ka Assam kibru jong ka Assam ki wan hang ne bat kilawan pempat penpra kajing mut jong ki long kadai ba kane ka jaka kabaki kam ba kadang dai ka Assam hendrai endang ila poy kani kejaka yo ida ki jong ki khmat misakhiru harangkat kejing don lang jong rang pa sinong secretary sinong bat kibri sinong hang ne yo i bat itip bakane kadang dai sisa ke Meghalaya tingi lang ba kane ke khubor menta ikentu ya state government jong iro bamaka kan simkhia khamkloy ya kene ki kam ban penbet yo put yo sam om tang ha kejing yakran Iban bat ngi kentu ya state government jungi baginda kham kloy bakinda ban penbek no yo put usam jongi nang baka jingsuk ngin yo kham tambe yikini gi pajba nong sinong gi besa sepok border tingiro nakaling jong kaseng nginang jay budin yakini gi kam bat kumbang ilatib banakaling jong kimi jesret lapo kan Ribhoi district jongi kilawan benjingok mne bat kilabu harangkat bat ke jingya don lang jong irang baisnong kilabu dak FIR lapo ka outpost pilang kata tingirung ikentu nakaling jong kaseng bat nginjay budin ya gene ka kam nang dei syakmat